Prijeten pozno popoldanski pozdrav iz komentatorske kabine na koprski Bonifiki. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Ko smo si na Šport TV v okviru 26. kroga izbrali srečanje med Koprom in Celjem, si nismo mogli misliti, da bi lahko šlo za derbi za vrh lestvice našega prvenstva. Srednjih branilcev, tu pa je že prvič Žan Karničnik, lepo je prodrl, zdaj pa Sešlar, hiti naprej, nevaren napad Celjanov je to, Njeto, pa znova Svit Sešlar, podaja pred vrata in obramba Jurharja, takoj priložnost, že v prvi minuti za Celje. Iličić. Krasno med nogama Karničniku, Iličić, potem pa priložnost za Basiruja Ndjajeja in blokiral je Hrka. Priložnost prva tudi za Koprčane v 5. minuti. Na začetku tega drugega dela prvenstva Iličić na oddaljeno vratnico in brani Jean-Luc Leban. Ndjaje. Josip Iličić znova preigrava Iličić do strela in na koncu Leban. Svit Sešlar, seveda izvajalec podaje iz kota in gol! Vodstvo Celja, Darko Hrka je strelec. 19. minuta, gostje torej vodijo po podaji Svita Sešlarja iz kota, je zadev Darko Hrka. Prvi zadetek v tej sezoni na 19. tekmi za Celje v prvi ligi, za Darka Hrko, ki smo ga videli igrati na vsaj dveh različnih položajih, odkar je prišel v Knežje mesto. Podaja Svita Sešlarja je bila enkratna in tudi zaključek Hrke na oddaljeni vratnici. Odlično pa je to napravil Karničnik na tekmečevi polovici, zdaj je lahko nevarno. Karničnik proti Josifovu in mimo gola. Sijajna priložnost za Nikito Josifova v prvi ligi Telemach, ampak na drugi strani je tudi Celje najboljši gost. Iličić pa zdaj slalomira, Iličić čez gol! Krasna akcija Josipa Iličića v 49. minuti. Potem pa Vuklišević, Poplatnik in Tutiškina za končnih 3-3. Iličić je spet v priložnosti, mimo gola. Čalušić, odličen prodor Čalušića, zdaj priložnost za Kotnika, povratna žoga, Kvesić do strela in odbitek je končal v kotu. Hitra kontra Celjanov. Podaja gre na Mittendorferja in priložnost je bila to za Koper, to da na koncu Leban do žoge. Proti Iličiću, ob njem je Njeto. Iličić poskuša priti mimo njega, potem pa prekršek Joja Iličića in to bo rdeči karton. Rdeči karton za Josipa Iličića v 95. minuti. Tule poglejmo še enkrat, malo so popustili živci Joju Iličiću in takole je obrcal Juanjoja Njeta. Zato dobil neposredni rdeči karton z igralcem manj, zaključuje tekmo Koper.
Žan Krničnik, zmaga proti Kopru v gosteh z 1-0, hkrati za vas prva tekma po tisti poškodbi v prvi ligi Telemach ravno proti Kopru. Kakšen je vaš vtis po današnji igrani tekmi? Kot sem že večkrat ponovil v tem tednu, da je danes bila ena zelo pomembna tekma za nas in nekako po vsem tem, kaj se je dogajalo, sploh v zadnjem tednu menjavi trenerja, ni bilo dejansko sploh dovolj časa, samo predstava, kako naj bi odigrali to tekmo. Smo danes, bom rekel, kar trpeli, sploh v drugem polčasu, ampak enostavno moramo tudi mi kdaj izgleda zaigrati na rezultat in to nam je danes konec koncev tudi uspelo. Celje je bila v bistvu, oziroma Koper je bila edina ekipa, ki je Celje v tej sezoni še ni premagalo. Danes vam je uspelo tudi to, že pred dnevi, po tisti tekmi z Ajakom sva govorila, kako pomemben bo ta današnji račun za nadaljevanje prvenstva in zdi se, da bo Celje sedaj nekoliko lažje zadihalo in nadaljevalo to sezono. Predvsem je treba zdaj še, bom rekel, naslednjem tednu potrditi to, kaj smo danes naredili proti Primorju na domačem terenu, ampak še prej nas čaka tekma z Ajakom. Ampak mislim, da v Evropi nekako smo dosegli letos, dosegli smo cilje, vsak hoče zmagati, ampak mogoče so v tem trenutku damo poudarek na ligo, ker liga je tista, ki nam omogoča, da tudi drugo leto se igra Evropa in kvalifikacije za Ligo prvakov, kar je mislim, da prvotnega pomena tako za igralce kot za sam klub. Novi trener Viktor Campelo še definitivno vnesel mero svežine, prinesel pa je tudi, oziroma uvedel je tudi novo formacijo. Igrali ste 4 v obrambi, kako ste se sami znašli v tej formaciji? Vas smo ponovadi vani, da začnete nekoliko bolj niže, pa se potem pomaknete v sredino, danes ste začeli v vezni liniji, kako je to delovalo? Je vsekakor novo, bom rekel, za večina igralcev, ker v zadnjih letih pod Ivanom in pod Albertom smo igrali popolnoma drugi način nogometa, kot ga bomo verjetno igrali sedaj, ampak kot sem rekel, ni bilo dovolj časa za trenirati, neke ideje nam je povedal, kako in kaj naj bi delovali in mislim, da rajimo čas, da bo ta reprezentančna pauza več kot dobrodošla za vse, da tudi konec koncev trenerja bolje spoznamo, on spozna nas in da vidimo, kakšne so njegove ideje. Žan, najlepša hvala in pa se vidimo v Atenah. Hvala, srečno. Tod Jurhar, šele drugi domači poraz v tej sezoni. Koper je bil do te tekme edina ekipa, ki je Celje še ni premagalo. Sedaj jim je uspelo vzeti tudi vaš skalp. Kakšen je vaš vtis po današnjem porazu? Nekako statistika kaže, da smo na domačih tleh do zdaj bili veliko bolj uspešni kot v gosteh. Tokrat občutek po tej tekmi je nekako imam občutek, da smo bili boljši čez cel obračun. Sigurno bi si zaslužili več kot poraz. Mislim, da smo nekako kontrolirali tekmo, več bili pri žogi, več si priložnosti ustvarili. Tako da je to zaradi tega še mogoče dodatno boleč poraz. Tekmo ste začeli zelo napadalno, si prav v tisti začetni fazi igre priigrali kar nekaj priložnosti, nato pa po prejetem zadetku morda nekoliko padli, malce manj napadali. Bi se sami strinjali s tem, kje vidite vzrok za to? Vzrok za to je enostaven. Vsi vemo, da so Celjani izredno kvalitetna ekipa in ni kar tako enostaven proti njim si ustvarjati priložnosti. Mi smo imeli nekako plan in v začetku tekme in potem skozi prvi polčas. Plan naš se ni spremenil. Potem v drugem polčasu smo mogoče šli v tekmo še z malo več rizika, še bolj agresivno v pressing. Ampak definitivno Celje je ekipa, ki ima svoje kvalitete in ni vse odvisno samo od nas, tudi njih se tu nekaj vpraša. Kaj pa ta tekma oziroma ta poraz pomeni za nadaljevanje prvenstva? Zdaj vemo, v Kopru dostikrat pogosto poudarjate, da se borite za Evropo, ampak z današnjo morebitno zmago bi se Celju približali le na 2 točki zaostanka. Kako sami gledate sedaj naprej? Cilj ostaja isti, normalno. Ne bom skrival, da je bila to potihem neka želja, da bi se vmešali v borbo za naslov. Konec koncev je še kar neki tekm, prvenstvo je še dolgo, vse se še lahko zakuha, ampak cilj naš ostane isti in to je, da najprej izborimo Evropo, vse kar je pa več je pa plus. Metod, hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala vam. Hvala. Minimalen poraz na Bonifiki proti vodilni ekipi lige. Kakšen je vaš vtis po tekmi, kako zadovoljni ste bili s prikazanim?
Ja, bolj zadovoljen, iskreno sem bil z drugim polčasom. Prvi polčas smo šli malo narobe, nisem si tako želel, ampak med polčasom smo neke stvari korigirali, bili bolj hrabri, imeli kar nekaj glede na nasprotnika, na njihovo kvaliteto priložnosti. Tako tekmo, če hočeš zmagati, pač te priložnosti moraš izkoristiti. Ste pa imeli tudi v samem začetku, ne, v tisti prvi fazi igre, kar nekaj naleta oziroma priložnosti, potem se je igra morda malce umirila po prejetem zadetku. Kako ste sami videli to? Siguren nasprotnik ni pozabil igrati nogomet. Vemo, zasluženo so bili prvi čez celotno sezono, so bili statistično marsičem boljši, ampak nocoj smo pač mi dominirali, to je ta neka pot, ki si jaz želim in ki verjamem, da nam bo dolgoročno prineslo uspeh. Na koncu je bilo prisotno tudi nekaj vroče krvi, Josip Iličić je bil izključen. Kako velik udarec bo to za vas? Sedaj sicer prost krog, na to pa tisti dvoboj z Bravom. Ja, nespametna poteza Jojota, se je že upravičil v garderobi vsem fantom. Sigurno, da ga bomo pogrešali, ampak imamo dovolj igralcev in bomo probali to nadomestiti. Hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala tudi vam. Mr. Campelos, congratulations on the win in your debut. What are your impressions after the game and how satisfied are you with your team's performance? Of course, I'm very satisfied with this result because we know that Koper are doing a very good season and very good league, and we came here in the moment that we had the game against Ajax. So after today was the 44th game of the season, so some players needed to rest, and today they were a little tired, more in the second half. And when we are tired, the head don't think so good, and we can't play so good. Much more than this, the 3 points was the most important today. I want to say congratulations to the players because they were heroes about the attitude and the commitment with the team. Also, I want to give one word to our fans that they come today and support us. And I'm sure that in the future our team will play much better in quality, because today in the second half was more fighting than play. But I'm sure that we will play much better in the future. We also saw a few changes compared to what we're used to from Celje before, especially regarding the formation in the defensive phase 4-4-2, in the attack 4-2-3-1. Also Milot Aduli playing in the left back, Jan Karničnik starting in the midfield. What made you make these decisions? Yeah, you maybe one day can come to my assistant. You read good the game. Yeah, we like to play like this because we saw the team and we think that the players that we have we can play like in this system. Of course, we have lots of things to improve and to grow as a team. But as I said, I'm sure that with work and each day we will be tomorrow will be better than today, and so I just want to have time to work because I'm sure that our team will grow a lot. Another interesting thing we saw today, you were wearing an armband around your hand, something that is very common in Portugal, as we were told, but people are not used to it here. Could you elaborate on this? What does it mean? What does it represent? Yeah, in Portugal we need to use even the doctors need to use this bracelet. Is the league rules, but also this bracelet means a lot to me, because I've heard some people that's already passed away and they have big meaning to me. Thank you very much, Okay, Mr. Campelos. thank We will see you in Okay, Athens. thank you. Good luck. Thank you.